like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ini dua star tempat sama. Yang ini via lintas timur habis kota Jambi, yang ini via Prabu Mulih. Mantap, sama-sama ke Pati. Jam 10, jam 22:12 sampai di Pelabuhan Merak, Cilegon. Biasanya kan agak bareng-bareng ngeteme. Nah keteme siji-siji turah-turah penumpang.
Ini jam 10 malam baru keluar dari kapal ya. Ini di rumah makan di Merak ini. Ini masuk lagi Singaraja Putra. Tujuan mana saya nggak tahu. Itu yang unit yang saya naiki ya. Dan tadi konvoy sama MSP di sana itu. Oke, sama-sama ke Pati ini ya. Mantap. Bersebelahan nih rumah makannya nih. Oke, ikuti terus videonya ya. Menurut saya bangunan enggak? Menurut saya bangunan. Aku 10.000 ono. Sahabat Cindy Cirebon Merak. Kiri kanan masuk tol. Terus Pak Yasmin. Pak Yusuf. Yusufnya ono bela-bela dul. Ada lali Pak Mas. Mas bunuh aku Pak. Jam 11 malam. masuk 11 yang masuk gerbang tol Merak. Terus gue jalan kiri pol. Ora gelem dene gogoke ning tengah. Jadi gendingnya 05, Garutnya yang 05 Pak. Garut. Ayo.
Ini kita lagi berada di Jalan Layang menuju Purwakarta ya, exit tol Purwakarta. Ini lagi proses transit yang penumpang yang mau ke Bogor sama Garut di exit tol Purwakarta ini. Keluar tol exit tol Subang. Iya, Subang, Jawa Barat. Jam 3. Tapi nek jadi lucu ya. Iki nomor 1. Wis. KKM Nusantara 2 Subang. Transit. Jam 3 subuh. Kalau puasa ini sahur. Yo sing nguyung-nguyung sik yo.